Урматтуу мусулман бир тууган, бул жашоо канчалык эме болбосун, өмүрүбүз кыска, күнүбүз өтө берет. Келиңиздер, ойлонолу да. Анан дагы бир көйгөй. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хува муъмин." Ау кама кала саллаллаху алейхи ва саллям. Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хува муъмин. Аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. Аллах деген сөз. Кул хуаллах, Аллах үстүндө турган сөз. Көрүп атасыңар ошо эме? Аллах. Бетте Аллах бар экен. Алифин алып койсоң, алиф деген тамы лиллах. Дагы бир ламын алсаң лаху ал үчүн. Дагы бир ламын алып койсоң ху Аллаху. Пайгамбар ла яшрабул хамра хина яшрабуху ва муъмин дегени, аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. Кантип иманы болбойт? Ху Аллах. Аллахнын ху исмини ху деп чыгараттан хуп жутуп бер. Жүрөгүндө иманы болбойт. Иман булутка окшоп үстүндө турат. Эгер өлсө имансыз өлүп калат. Ла ясриqu сариq хина ясриq ва хува муъмин. Уру бирөөдүн буюмун урдаган кезде иманы болбойт, иманы ажырап кетет. Өлүп калса имансыз өлөт. Ла язни зани хина язни ва хува муъмин. Зина кылган адам никесиз, сойкулук кылган, никесиз арам жолго барган адам зина кылган жерде иманы ажырап чыгып кетет. Өлүп калса имансыз өлөт. Имансыз өлсө жаназа буйрубайт. Жаназа буйрубаса мусулмандардын мүрзөсүнө коюлбайт. Бу уурулуктан, зынадан, ичкиликтен алыс болуш керек. Мен жана мындай аксакалдар менен отурганда айтып, урматтуу мусулман бир тууган, мен ушундай үй-бүлөдө тарбия кылып, альхамдулилла, Кудайыма миң шүгүр. Мен арактын бир тамчысын көргөн жокмун. Арактын эжеси винону да көргөн жокмун. Сиңдиси пивону да көргөн жокмун. Тайжеси шампанды да көргөн жокмун. Булардын бир тамчысын даамын көргөн жокмун. Альхамдулилла. Аллахтан үмүт кылам, Аллахым өзүңдүн үйүңө келдим, өзүңдөн жалбарып суранарым, менден таркаган 7 пуштум, 7 урпагымда бул атын өчкүр арактын эже-сиңдилердин даамын көрүп өтүп кетсин. Аракка кул болгондорду Аллах арактан куткарсын. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мен арак ичкендерди телевизордон, көчөлөрдө көрүп жүрөм. Мен ойлоймун, мисалы силер да шашлык жесең, шашпай чайнап жейсиң. Жеп бүткөнгө кекирсең, жыты келсе приятный. Шундайбы? Жакшы тамакты шашпаштан даамдап жейсиң, оозуңда көбүрөөк кармап. Арак ичкендерди карасаң, Аллахнын исми болгон ху деген Аллахнын исмини чыгарып туруп, жутуп ийет да көздү жумуп. Мен айтам, бул роса аччык окшойт, захар окшойт дейм да, бу аччык болобу? Аччык болот. Захар аччык окшойт деп ойлойм да. Аччык эмени жутат дагы, анан наскисин жуттап, хлебти жуттап, пияз жуттап. Эми кээ бир мусулмандар бар, 40ка кирген, 50ге кирген, 60ка кирген, 70ке кирген, 30га кирген, бир дуа кылгын десең дуа кыла албайт да. Бир бата кылгын десең дуа кыла албайт. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати ва кина азабан нар. Же бир дуа кыла албайт жөнөк эле. Аллахым балаларыма иман бер башка. Бирок кээ бирлерди карасаң тос айтса, айтып калат да, ой, жакшылык болсун, ийгилик болсун, жаңы жылды кантип тоссоң акыры ошондой болот экен. Келиңиздер, сен үчүн алып коет дейт. Сен бирөө үчүн алган жок, сен нафсың үчүн алып атасың. Анан эми арак ичкендер, Кудай кааласа бу мешитке келген жандар ичпейсиңер иншалла. Силер ичкендерге айтып баргыла да, силер ичпейсиңер мен билем. Ичкендерге айтып барасыңар. Эми тос айтса мындай айтыш керек. Аллах сыйлап берген акылымды жоготуу үчүн, иманымдан ажыраш үчүн, адал терим менен тапкан акчамды арамга иштетиш үчүн, балдарыма жаман үлгү болуу үчүн, көчөдө айван сыяктуу жатып калып шымдарымды булгап коюу үчүн, үйүмдө чоң проблема кылып Аллахнын аршын титреткен аялымды талак кылып ажырашыш үчүн ху деп иманы чыгарып ичсе жарашат ана. Мусулман арак ичпейт.
Hurmatlı musulman bir turgan. Musulman bireudun akın jebeyt. Musulman tarazıdan aldabayt. Emi zina meselesiga. La yazni zani hina yazni ve huve mu'min. Zina kılgan adam çoçun begene ayaldar menen zina kılgan iman ajrap kalat. Zina bul qarız. Bilip koygula. Qarız degen bugün bireudun men yazni fi beytin bi elfey dirhami yuzna fi beytihi biduni dirhami deydi. Kim bir uyga varıp 2000 dirham menen 2000 rubl menen zina kılsa bilip koysun anın uyunda besplatный zina oladı. Bireudi qarız kıldın mı? Kudaydan kork. Kızın, eceğin, ömür joldaşın senin qarzыңды төлep kalbasın. Kolundan kelebe? Nikeng alıp üylen. Peygamberimiz ya ma'şeras şebab men istata'a minkumul ba'ata felyetezevvec ve men lem yestati' fa'aleyhi bis-savm fe innehu lehu vica' ev kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ma'şeras şebab deydi Peygamber. Ey jaşlar, menin ümmetimnin jaşları deydi. Qarlarga aytkan yok. Men istata'a minkumul ba'ata felyetezevvec. Sizler kiminger üylenige kudretin jaksa, finansı jaktan, moral jaktan, fizik jaktan üylenige jaraysın mı? Üylen. Üylenige jarabaysın mı? Fa'aleyhi bis-savm anda oroza karma deydi. Fe innehu lehu vica' anın karmagan orozası aga kalkan deydi. Günödön tosat. Şok bolsa, tok bolsaң şok bolasın da. Qarzың açıp oroza tur. Orozada ne olasın? Orozada sen ibadatta şunda ibadatta olasın. Allah daim seni menen. Kuhniyaga barıp jaşınbaysın da. Turab, oroza karmagan adam daim Allah menen. Nafsыңды tıyasın. Üylen albasaң oroza karma. Anan zinanı oylop da koyba. Akırda 3 nerse menen sözümdü ayaktayımın. Hurmatlı musulman bir tuğan. 3 soğup amal var eken, kıyamattal tarazıga koyulbayt eken. Anın acırını çegini Allah'tan başka hiç kim bilbeyt eken. Birincisi. وَمَنْ عَفَى فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Kim bir ödü keçirse, kedi tarınıp жүрөсүндө men kontenerime jakın kelip algan, men tavarımda koygum. Kim bir ödü keçirse. Keçirgende o aslaha aran oңdosa. Özbek Kırgız tarınmay жоқ. Bir-birimizди keçirебиz, araňды oňdoysun. Fa-ajruhu alallah. Anın ajrı Allah üçün dey. Soğunu Peygamber berbeyt eken, perişteler berbeyt eken, ajrını kim beret eken? Allah'a tanıdık eken. Kanda soğup aların kim bilet eken? Allah bilet eken. İkinci nerse? İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Sabırdılar soğun çeksiz alat deydi. Sabır kıl. Günöge barba. Aramdı jebe içpe. İbadatta sabır kıl. Çoçun ayalga karabay sabır kıl. İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Elbette sabırdılar soğun çeksiz alat deydi. Sabırdığın cemaat namazın 27 ese soğup alat ekensin. Bir kayrımlık olsan, Kur'an okusan 10 ese 10 soğup alat ekensin. Kuday yolunda kayrımlık medresege, meçitke jardan bersen Allah Kur'an'da "Mesalüllezine yunfikuna amvalen fi sabilillah kemesali habbatin enbetet seb'a senabil fi kulli sumbulatin mi'at habba vallahu yudâ'ifu limen yeşâ vallahu vasi'un alim." Allah yolunda bir kayrımlılık kılgan adam bir dandı jerge ekкен siyahtı bir dandan jeti başta 700'den 700 dan beret. Allah bir soğuğunda 700 kıl bereken. Vallahu yudâ'ifu limen yeşâ. Allah kalaganga andan da köyrek kıl beret. Vallahu vasi'un alim. Allah kenen danışman bilүүчү zat. Allah üçün. Pakaz okak emez. Kegele bana medrese kurulup atıp dur bak, jardamыңды ber. Meçitke başka Allah yolunda ber. Kıyamatda alasın ana. Çeksiz kılıp. Sabırdılar soğun çeksiz alat eken. Bulardın soğunu Allah Kur'an'da aytkan menen, biroq sabırdı innema yuvaffas sabirun ajrahum bi gayri hisab. Sabırdılar soğun çeksiz alat deptir. Jaң orozoga baylanışlı keldim. Peygamberimiz aytadi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kudsi kullu amali ibn adam lah illa savm fe innehu li ve ana eczi bih. Adamın bardık kılgan amalı özü için, orozası men için, orozanın sıylığı men berem deydi. Kim? Allah berem deydi. Oşonda hurmatlı musulman bir tuğan, akırkı sözüm aytarım, bir-biriңди keçirgile, araňardy oňdogula, sabırdy bolgula,
oroza qarmaqla cheksiz savobni Allohdan aluvni nasib etsin. Amin.